Stazanu vorgeva pete kelusia. Kipena febezie disja kivi kesahola. Ugobu kize rodi wotse kehu wotsedi vor sho de kivila. Ugo tiedo kipena fe kemeredi kihanu lerkeba bele. Ugo kipena fe shogetsunu TSALI NEIKEVINO KETHODIE KEPHRÜ mu podir ne getsunu mori KECHA getsunu KAGESUNU mori DIEKEPU mi fair ne getsunu ugo ta KEKRÜ getsunu vor shop prebaya mu ugo pie KEKRÜ getsu tufadiler kengudi vor shobaya jedori hanuler kedia utyo utanu ukabie kipena futsala she bobu ugom hitie mu kemeru chidi ketho kersho kelenunu bom hotsvor mu borosholike arafa menguya Khise di MEPHA se 323 THEJA ba
Khise Romie ko Kerüsuo Kehouchie probo KETHRÜ PRELUDE asedesdo Dio npenyo bazo ntie numu nmelu nubazo si pocha vese puya keja kepele Dio zo che quella no Gesù se ne puso che c'è tienu pralie mu che si porto nu che penyo fa pocha per hita nu beliriro Kekula mona mietoli ketiola temie unuse peleleya mu kela ke de nguli ketiola utie se pradeya KETHODIE KECHA KEHOULUΟÜ POPELE KELIU THEJA CHATALIE si Kekula mona Juda mieri Greek mieri kekrilie ho Nyepus temie petem ho nyepuzo mu pue poki chaya keja petegi me promevo pia KEKULAM TEME KEHOULUOÜ NYEPUSA KEKELIU Deri ukwe pele moliro kigidi po kelieta mu uko kimhedi po ze sikemo po pelelieta
시로 미에 보제 부슈모로 기기디 우고 보실리에다 게세디 무 페미에 게제슈모로 김예리 보제 부슈리리다 수제 예리기비세 교보고 피기데 시기시 이디 투비시 그때 게제시에 다르다 KRÜTA pejewe nzatsewe no tiepti ke vi bavda ho kapego tsaladi hegobu lavor hakiano kezen sho ZHAPU lietsele ke vila ekrenyepu chedo heko lerekele hanoha anyepu heko pi heko meje ke krikazatu fasidi leriawe tienyepu kinu kitike nunu online nunu sho ke bago shiri upi meje ke krikazatu fudi no shobado ekrenyepu non to 해고는 돈을 내배 때게 가게레세 메도케 미츠리디 해고부 예쁘제바부도 하누하 해고는 크비에 인츠디 게 도무 롭푸누 누쇼겔 칠리지 해고제바부도 예쁘 보케냐 세디누 게제 프로디츠디 누쇼게 보누 인케메 서러프 부누 해고 차탈레 해고 크로이스 니부 해고부 시디 제도 예쁘 해고는 크비에 인츠게 누쇼게 스기누 아니 부해고분 대자게 상울이디 예쁘 돌아빠게레미에 서프레제 이크레제프 노 해고켈 후누 해고마 토마츠게 크리게자 예쁘 노 대자게 크리게자 베고 츠디 해고부 대자고 세 해고마 토마츠고 츠딘 대자고 세리누 날후문 잡부 서버게 저골람 비제웨 이크레제프 노온토 해고
voda tigo no shiri hego kroisidi hego bu hego yetsa nepu lietsa ZHAPU so sabu tliche hego che do teme krobo katsakan tsadinu nepu nrsho do ba shiri vor no ba shiri vor tole kereri niwe no sokozo shiri ze bagle tliche ekrenepu tie nepu tisoza no ha hego bu nepu purike kriketano nu nepu ZHAPU tsodogatha nepu DIEKEPU no shiri TSALI no shiri o nepu sro traffic mohogeza kono no shiri nepu pie nepu kershoki vagezi vikasa KEHOULUOÜ tsodogatha o nepu petego kapien peleyawe hego bu kro ditsadi nrsho ZHAPU tsozogatsiliche anepu no hego ZHAPU hego shoko legele tsiliche ekrenepu non tio diesego zegazas do ke bavashiri non tio pokoisa bubunun die puge vogonu metimu tefudi nepun diego segazas legato non tio pokoisa che silegevi indiego silegevi THEJA rikapego tsuche diego bun diego sile diego lelemu sego ke lucha tachadi hulegato la noigo crosache hego che do nepu putiba do hawa kapi empelesa mbo hego krois nudi Jesus Christa kala ke lezanu chaseyawe amen.
praying put you in danger? Could going to church risk your life? Could following Jesus cost you your job, your home, or your family? Around the world today, our Christian brothers and sisters are counting the cost of their faith. And these are the 10 countries where the price of following Jesus is highest. Number 10, Afghanistan. The Taliban hunts for hidden networks of believers. Suspected Christians can be arrested, interrogated, and even killed. At number 9, Iran. House churches are seen as a threat to national security. Pastor Anushavan has started serving a 10-year prison sentence after 30 agents raided his home. Sudan is at number 8. In the chaos and conflict of civil war, Christians are especially vulnerable. Believers have been attacked, their property looted, and churches closed. Number 7, Pakistan. Pakistani Christians are seen as second-class citizens. False accusations of blasphemy result in innocent believers facing mob violence. Christian girls continue to be abducted and forced to convert to Islam. Nigeria is at number 6. More Christians are killed for their faith in Nigeria than in all the other countries of the world combined. Pastor Zachariah came home one day to find his village attacked and his wife and son murdered by militants. Number 5, Yemen. The very small number of Yemeni Christians must worship in secret. House church leader Salah is on the wanted list, but despite death threats, he courageously continues his ministry. At number 4 is Eritrea. Christian activities are severely restricted. When Abdullah told people about Jesus, he was sent to prison. The conditions were so terrible that he never came out alive. Libya is number 3 on the list. Libya considers itself to be a completely Islamic nation. Libyan believers who tell others about Jesus risk arrest and violent opposition. Number 2, Somalia. In this highly restrictive Islamic society, even the suspicion of being a Christian is extremely dangerous. Converts who are discovered may instantly pay with their lives. And at number 1, North Korea. This remains the most costly place in the world to be a Christian. Even owning a Bible is illegal. Jiho's father was taken away when security agents discovered his secret book. She never saw him again. Christians are sent to appalling labor camps or simply killed on the spot. More than 365 million Christians face high levels of persecution and discrimination. That's 1 in 7 Christians globally, and every one of them a son or daughter, a mother, a father, a child of God. For nearly 70 years, Open Doors has been supporting our persecuted church family, helping them to stand strong. They are counting the cost of following Christ, and with your help, they can keep believing, knowing that Jesus is worth everything. Ugo movie grupo mi rameze grupo musde kepele me kedio mi dim hasdo mu ke meji gaza kedio mi dise ke sedo shi gaza grupo musde sum honu ugo dilenu chedo ugo program no kape ke ba ke medi ke zedi mi ze grupo per sakile slemu KECHA kijenu kristamia la KECHA sagaza tipo penili doe ugo dilinu program no tube ke bago ke ze mahokesda ugo tiche ke gra open doors idi mission mato cheya ke organizations focus seye la KECHA nunya ko se chagor mission organization how Giju nu Christamia tha kikemhe bashi vohuri Christamia kepacha ke khotho seye hepengunu Christamia thau
ze tusa how nu ngukele ki jenu Krista me tenye donu me po ke pecha ze kesia Africanu Krista me pengu donu me po ke pecha ze kesia Asianu Krista me pengu donu me kenya ke pecha ze kesia Krista million krese di hesoro pengu u kepelela me bu u pesegaja mu pechaga ze kesia Tiche ni kenya di me fese nu Mosoliro Krista me nye diedi kretefedi hetefedata me bu udu krikawa che mu Nigeria liro kepele miela techa keso tou osia za kreponu za hetata kenya Krista me du krigaju liro techa haununu oya Kehukinu Krista me hanyam hara vakewa sogoliro kechakilivi kehukilivi lesakilivi mekrutchalivi ni kere diedi gretenya di hesoro suru vakewa ngule hato hago chiageja techa kekot togoliro India China Nigeria Nicaragua mu Ethiopia Krista me tepie kagawaliro me ni diedi krebodi me fe pengu Sasia me la kenya di ni hita fe pengu di krebodi me fe der her lamu kepecha kotor gatala u seye u ki u kru khawadi ta jere gata nulie displace to gata nulie ke chanu kepele me kemeje ke ba kola chatyo ugo nunya chadie haki ribeba a visa ke bagobu ZHAPU se chalina ke je sathasla ZHAPU be a visa de ke bago pelesia chakenyo liro metonu hanu ke banye mod sizo hanu ke banye bo chakenyo chado chaseo liro a zaza ke azaza ke bago bu cha seu cha do mu cha dio li ro pe sogi ke bago pelesna tha cha po li ro ngo nagamia sir sedi Krista me chabaya ke chanu u khapie ke panofut lasdi ke panofubu u ke chanu nyogo che MEYA mu su se le ga dola cha dio cha ke nyu Kepanofubu segesi hie hili ke vi ke ko khapie ke meje ke ba ke pele mego se ke tola chato chaseu ke pele mia Jesu ke Christ sedi porhi ke creature se mission se ke ba ko la chato Kepanofubu ukor gomu uko matogo nu jase ke tola chato chadio Kepanafubu teteva ukeya mu tete semorgoso kapia direct to ketago zasakatola chatyo o avi reminder a visa ke bago liro Kepanafubu u ke chanu nyogo sake meya ga sepesu ga chatyo metsonu ke banyebu ke meji ga bagola 차도무 아자자게 바고로 지수께 크리스디 자푸체게 바고라 차도 배속이 게 바고리로 태미야 디스플레이 스타디 케메지도 그저 테테와 우케야 테테세 먹어 쇼고 라 차게저 실드웨 우고 페테 게제 켄레디 우케브나 페고 메지 말로글리 실마 에고 게 크리에 우케메지 게 라글라니푸 임페지웨 No chido poti kezivi pomakere hau kapia nipu vori ubisinu vori nersolia gaja kepeleme ke riepopo gaja nipu kre ngumeje krohi sakesro hego sape kosri hego buchido vori inker sokinu nersola le gaja gola ki ketheje pezawe nipu hego chido nipu hego thoyo la chagaja hego thoyo kaben sagaja 지오시로 기존의 니부
NZHAPU NZHAPU sagaja kolari ki hemeje maloya nepu NZHAPU sidi npelledi nepu mebu pesa pen to keche kolari nepu hegon ki hegon meje malo yawe nepu NZHAPU sagaja nepu mebu uja visa kelie nepu le thonu nepu NZHAPU sakame yagaja nepu ungo matosebe kijo wa va pazieja zogele no jabe tsache nepu npelledi kepakrolin jagaja npelledi nepu nersocha regaja nepu ubu nepu freedom to sedi nersole modo gaja hagolari nepu yan ki himeje malawe nepu temeke huro ki juki de kadashi nepu no to kepalopio ki KRÜTA hatoke visha gasaginu uwe kemeje gaja nepu THEJA hagobu uki krunu useigi vogile no jasache nipu hego me bogibu hego ke chani nipu susa kokele meya kokele ke kori khape hego tsuche temeka cha ready nipu u thethya wangulen jagacha semo songuli modo gacha ko temo nipu no tu kaplo tsa a chake vi krabye utsa di nipu buri nipu normal citizen posadi nipu na LHOUSA for les gens que créer un comme nipu hego tamia hachu hadeleri inker sokin nipu je do ner soja nipu hego touch ke krigacheri to for the vorbawe there hego touch nunu nipu je segada tasbogada munya nipu hego je do ke vi ke jan ke ko erkaka saladi nipu NZHAPU sgezame kola ki hego mejima lole ke viti khasha hego bu nipu ke pelemia ki jonu thesake krigejunu ke meje keja u ke huro pakawa gaja nipu thetheva nipu sodu ke diom hede ludoshi nipu ura je pradi chazununu zredo gaja hago betela hego bu jedo nipu KECHA be solale ke vi tikhagasla bejewe hego tashizo shuri nipu mehat debo nipu 기주 누 개매지가자 타누냐가자 마케비스가자 하고 럭라디 해고 차가스게 메디 니부노 해고 개차 개라스디 니부 해고 보졸렌저 개자 태사고 해고 우쪽고 뭐 태사 개자하고 빼때부 해고 개차기 누누리 니부 결링우클레 인터자우클레 노 자스제 해고 개누르디 하고 버때 지수전 차원 아멘 제와 우고 MHAKENGU 아시르스코 콜리드메 오케이 아께 찼을다. 요게 크리에 흥께메제 갈라갈라니 부 베제웨 노 제 부티 바브도 슈리 비 해고츠디 니부 해고부 니부 기스키니 THEJA KRA 흥끌리 도누 기스키니 호요리스 니부 셀라보린 모준 슬레케비 보티 카사 노 THEJA KRI게자 비 해고츠스웨 세키라가 기스키니르 기니어 비모에 해고 THEJA KRI게자 물레디 세 해고 니디 세딜 개펠레메스디 개펠크로버 저게 미디 해고보 THEJA KRI 물레디 바게자 소고리세디 니푸 센 모즈누 워겔리 THEJA 비 해고 쓰지 니푸 시로 해고제 니푸 노 THEJA KRA 가게서 도누 기스키니 니푸 호요리 니푸 해고 세버디 모즈누 쓰디 세 NZHAPU 셰페자페 차노디 도저 세버바웨 니푸 자메레조 니푸 데리노 자피비 하고 모셔서 니푸 노하고 하모 서케메사서 가게스메부 THEJA 사링우 해고부 게제디 THEJA 페리사디 소두누니에 NZHAPU 무 가게스누시리 해자 비글리메 노 서글레 자비 해고 때츠지 제 레토 스스도디 코르게타 하기 게타 KRÜ 보보게저 노자비고스디 우구부 잡부 함해게즈누이
ke nibo ngule ntaja ka sangule no za se ye ke hu ki sikini seba ga jme bushri ni pu unidi le to server ke le ke medi ubu ki sikini hagori se government no di ni pu 하고 디누누 니부 우보 대장울에 게 후부하고 세디 인자부 섭자자 사글에 노 대자하지 해고 된노레디 하고 지수전 자we 아멘 Ache pralasa ke diolero haketsuko to te kerekenye kusuku bono voli keredi mepa dieketo prasudio haketsuko to te kerekenye kusuku bono vo mepa die putsuna jayu lero kepetse gracia geta sidiki kediu herod kehunu humie petsata bo je chapie johan zriu jacob dukriwa bo hautse kese Judako unike tsengo liete, bo Peter ri tele ketiola, patse vota, hau Khise sekemo nyekrada nitiki, bo Peter telete, bo kapie kedikinu se wa, sidi tsepahimie krodiebu ketere bo fenushewa, chekevoni siketa sieno boze, temie gom hodzenu kevo leba, Siro Peter kedikinu kebaki kehukoe gola o kepenyovaki cha urhetseba kedikinu nu Peter kela kesha herede goze parketiom hodze z Peter rokrome kenye tonu tegiro kenye pie go phafadi z Siro rokrome ko kikham hodzenu kediki feta site lemo kebanu Nipu dileme puom hai vor taleta mu kezie po kibuva jekroita siki tigi dilio Peter tsukefasedi po kesulia di po ki hai selie si sesiete jekaronye Peter ginu relhuta siki tigi dilio si po ki nche pale mo pikunele sita salabu sikem hie tsile Site su she boki nfetse jile di asieme jile sisa Peter diopadi boseme divota Deri tiki dilio chekesiko keto at lemot letiomo jemhonu hangu zon hemu iketiozo sidi unyekeze rokroko ta kiriu mokenyu chevodi chazaze nadiu Kevaza tegi zariu nu volieru zariu buo tiobuo krepie unyezidi unyebu barda siki tiki diliu lekemonu buo kawata sezenu Peter buo siesi ledi sie jewe nipu buo tio herajenu mu judako harhabete nunu akela setio di buo dilemie Getzes geta asitulete sita. Bo haule keliesie Johan Brozaki Crew Mark Newshofer Maria Kinuvo
sunu miekekra kezedi kechachba Peter chazu kikha ketu kesiki roda aketse mie tekifu po me hotio di bar po Peter face sise puni thorda mu kikhau Chrismodi tala ledi Peter vor kikaki thata aketse pusa site uko puki no nyatin ha sita deri po sunu ke TOSO pubita uko sie Supo kremla po zotiole isita siki Peter kikha ketu tha zotamu uko kikhao kresete ponguledi ungota site po jezapia uko bo melie henudi nipu kimhedi kedieki nunu poze parse site ze uko kipusha sidi po sie haupie Jacob mu kepeleme ko ki pusiche isidi po Jom harapu voda. Tiso parze Peter DIEKEPU vote site sile modi tpahi godonu. Kevukibu pibata. Site Herod po fe bezgetaki po rokrogo ketoke gasa di. Uko dukriwanuta. Sidi po Judea nunu ke Syrianu vodi sunu bata. Herod se. Siki Herod termo sidom don Temyeko gi woni mo pi baya sela uko keze putsedi vo kediu kitio kejo blasta RAJUSELIE ketasie uko kediu kizunu no ketseke krie ko ngole ya kejala poki vito chata siroja chekese punher Herod poke di feniko seliedi kedi bagi balie sidi Temyeko ki di pusa Site temyeko temo shekoidi temyemon terhomie fete isi bata deri puo uke penyova temo ketala nipu dileme puo to vapuno Herod kefese sidi zochebo puo zakriwata deri uke penyova diewe kezaje zomo puo kezemie gramie meta sishe barnabamo sol unyem hatot tsiti wadi Johann Mark Ergenjau Zeledi, Jerusalem no la vorta, ni pubu jabie pudi como kerenemi pete ko tsakelio tsatena. Jesus Christa arhakiliozanu morge ba pete kelisia ugo kando dipugedo programu kelegi speakers ko line up muhosvi micheseda the pastor ukehua ala chawado shidipuse gezala nyugo kechala share thale the way ugo chigi harhinuri ngusa Krista mi petsegeza kesho poto tsegba mu kesho ko mie geza hangu mu sezedi kesho mie geza popular ko mie geza poto tsepo kramodi tsegba sungusa mu ugo keshe geza kepuma geza hanu keba hanu injustice persecution hagoha sekese ya mu lakibo sukoze kese gezigi ke nipuno ke do botsa toadaga kiza shidi wondered ritsa ya ugoche do markets go kenye hanu magakra ke penyo ke do botsa bashi what is God doing in our lives in our world mu purpose pomara ke ja mu papetem ho ke khawa ke za so hari ngule mo hagiano po background o yo mo hosdo markets go kenye hanu ugo last Sunday ugo mo hogesa hanu prof sheze ke simi po agabas ke zo haliro romie ko review no pekrie voro di pusa musla ke hu we Makubo Philidi ugo so city
Christian ke pelemi ko Khise ko la Saul mo Barnabas onyebu ha ko sedi tiosa mu chapter keri kinye ha modza maketse ko ge nya modza mahosliro Saul punu ke digile she Christian ye petse ya ga huwa punu ke digile she poti huyola ke huwe ke petse ze ke semodi ugo peace wa enjoy tsevo they care to take care kenye hanu park zone ke petse la park da huwa muchuva ke petse holiro ke diu heret jinundu park za hongule ugo poti hoya sedi ke diu heret kim hege za boshi mohosan na ba Herod ZHAPU bahu Herod ugo Bible no Herod ZHAPU bahu mu how ugo chedo kediu Herod ZHAPU ke bahu liro King Agrippa the first Agrippa Kerüsuo mu bueno dysfunctional segza family pununu share ke za hongule mu ugo KRÜ juda me gori ugo puni amo puni phimo ke za KRÜ pununu share mu po tsao liro Herod the Great, Herod Agrippa Potauliro Herod the Great. Mu bueno po keditiki Jesus Christa penyovo. Mu Jesus Christa penyovo getsiki po kedike kripo. Sheshe ketsa susa po kedi susa threaten seketala bueno Bethlehem no tefunyo me tichikenye mu po kroba getsuko Pete du kriwanu di puke satemio de. Sashe Herod uncle liro Herod Antipas so haliro po John the Baptist zejewa getso temio de. Mu jisu tiki jisu guget po punye getso tiki temio kivo Herod Antipas ki. Sashe Herod the Great Herod Agrippa nyo po holio temike Maria segazabo poeno poto ponyogori du kriwa mu Herod Agrippa wa ticha seba zagi popotsaya popo du kriashe poto ponyo du kriashe mu sala po joie pose sedi tadi Rome novoda sidi imperial family ugo zeke penyo sedi lucy mu Herod liro poeno Puni puna sidi luxurious sekza ke lubol thu sidi bueno me brief seda sidi no po rom no tada morsho ke za sidi bo se she po diegro ke me ko se ya ke za temi bo me je sala po diegro po ke cresidi ke diritsa she emperor Tiberius genonde ke dietsa mu puti ho she Tiberius emperor who sheketa she ponyo Caligula mori Gaius shidi po yagaza suha ro po release la se ke den po release sidi po no vodi Judea pesoza de digoto la po po release se shidi po vo sunu ke ditsa mo Poti hoshie pobuno popotsa revie Herod the Great how revie ko petepie potsa di pus kom hoke dit sedi ugo chodongo kilie verse mefesenu po seketsonde po hasonu po seketsor ke dit shi AD 44 ki po sieda po Herod hago family ho haliro ugo royal blood ugo gibarimo they're not even fully Jewish to more. They put suffer Capenyon no uguendo to city Jewish me shidikiasi. Jewish me historian me Josephus Kizabo Pugeza Judah me goendo Ugobu Ugo Kershokinu Rashuli gave Lady Rashuli give approval Kasagasapu. Ugo Herod Jadapo ZHAPU hawa kebahu ha timikim het tugezaboga niro Herod ropoto poza zaye fe zapun poto pota sikere krego la poto zai pozaye fe gezatemepo popularity power suga punise ya gezatemepo gezangulia mo po politician me perfect politician me bo gezahu pu mo po no
Rome baluro por Rome kom hidilu se she Judiano lavoro Judago court di Judago nitsa di shidi sadi potopota fedi po shidi po shidil huyasi mu po Judago fisco sacrifices ko petetsia mu potopota tsike mi yelegodola to improve his political position when Juda mikrobo ngo hanu verse ponu musa Juda mikrobo telie shidi Krista kepele mikrobo telie shidi no she uko petsada she persecution he persecute them uko petsada mu shidi je chapie Johann Zeriu Jacob the Kriwa mu po ho tsigi Juda mikoi uko ni serande religious leaders ko uni segada ho ngulie mu uko religiously Juda mikoli ro uko Rome ko kroba gizla uko mi dukri legivi uko kekwa mo salano no Herod who ha uko message Krista miko pesekasa mu dukri kesa ho uko ni sede mu James ho Jacob ho hali ro Jesus Krista kepenyo tho the first apostle to be martyred Stephen ro kerkenyo mi pomo de James ro kerkenyo mi po mu Jesus kepenyo tho mi po dukri kesa su juta religious leaders ko ni thoda sidishe ko ni sema mu Herod rasungu sidi puenu poni sedande mu poni selano puenu pitori sadi telalie sidi pitor cheke vonyu tikada she puenu podukria gdo susuri leba mu kidi temi ko Juda religious leader ko ni sedega liro Krista mi petsa mu nekete di go bi pezzado di Gesù Cristo dukria che se go Stephen Reed dukriwa se ugo Saul ho ugo mi vimi po convert se di Krista kita di forge da so ugo ni mo seba se po Saul mo di pitorbu che penyo fa ZHAPU heje che za so pu se zono po pitorwe po che khadzi di pitorwe po che khadzi di po petenu ZHAPU tsuda get similar to Soros Jisuzanu. Shidi po vapo di pusamo mi niese che penyo fikivora se she ugo maketsugo die nungulido po japutela samo mi ni pengugi che pele mi parda sidi ugo anu sigaza temie ugo la res ugo la oni mo tobazu sa telege zusunu ugo ni segazu sa mo ugo hanno makroye bom hosan nagaza poliro no human power can match the power of God che penyo fa temie ugo che ko ga TOSO shui che penyo fa message le ken zaga ho hangusa mo ayano persecution pargazgi Krista me young church ho hala luro ugo key leader ke nye telere mi po pesh mi po dukriware mi po ke dieno bare sla u zuku sega zati bori levi mo stiu no Herod ro pitopie maximum security prison ponu khasa mo verse dieno ugo ngoki le chapa hi mi kro die bu ketera po fenu shewa kro die 4 squads of 4 soldiers each smooth so 4 times 4 16 give then this me care soru bo po fegeza mi pola mi sa bu po femo sho geza ha musa mo verse no soru no ugo ngoki kusuka soru no Peter we rukumi ke nye donu te giro ke nye be po kefdi je siro rukumi ki kam ho zanu ki diki feta ne se she pos ke kri zonu feba ke zo su ki de Peter be hi bi zo bonu samo sho de ga hatte po femo sho de ga si ha mo ho ke ski le ke za Peter Herod we judamel religious leader puki pusan he pitomu Johann unye maketsu ko pengunu ugo unye ke dienu no ungo ke zanu no
打拉巴尔给他说是，说还不给不年是的，就我看生好，是的不写字的好哈，不 price prisoner 好哈，不卡贝维塞个就是么，他们个人呢，来是的这些个还跟别个他们个好的个，他不一直的不得是巴里个好 ，there's no hope for Peter， 呢，是个不能吧。么我哈no verse pengen nungo ke lie ke huwe pola cha ke zangulie ke huwe pola cha se ke zangulie mo ke penyo fogo ke cha ke lasa shidi ke penyo fanu ke po ke ko bie heret be ke se ke zangulie bueno mi ker soru po fega basono ke penyo fanu mi ker so po dilimi mi ker so ke tsemo di mi po ke tsesa po dilimi po ke tsesa musuanu pobu PITOBU SHELEJE si di pusandi si SHELEJE si di pusadi pocike fasamotha pojia kharogo repideshi tapada si di po pikuselie po chapasele po pikusele po fesele di po shemejidi unyekeze si di pada remokrudi kimi di tsilishi le da she o temi perspective no liro temi go hago zeba mo beje 다리 페탄 베져서 디시자베 땡데 다리 페타 메져서 데리 우고 베리고 뭐데 뭐 confuse 뭐 도츠리시 데리 우시디케 보에노 뭐 하고 베테체 발리디셰 로쿠고 타케리오 무케 케니오 체보디 나디케 바타 테 테기 자레누 볼레루 자레오 포토포 크레바라 스키디에 티기 딜리미에포 보캄 하와다시 시디 비토웨 포토 verse kerpono sezenu pitopo poshesilie dishe jiwe ni pu poto herajenu mu judako marhepetenu akela shadi po dilimi ke tsesh ke asitulide sita pitowe poshesivoli di herad marepeteno mujuda ko marepeteno no ke penyo fe porque lasa ke sa positu legda poso se japuta sa ke penyo fe ungo ke tsunu no pito ke lasa mo po herad la po price ke jato po sedi po political position su ha bus da ba po tatsa ke kreda ke ba su ha po jenu no ke lasa ke da ndi sepa ke ke lasa ke da ho ngu ke le tsile can you the power and mystery of prayer and the KECHA KEKHA mo pokesu haya mo sana haya the kya din do po sequence ndo puba mo de hoderi nyotole kemezele video pitor tekilegi poke dinu kepetsa persecution in the form of Peter being imprisoned. Chidi po kedian na bagat zaki temye kelen ro hapoitsidi temye hola parlel hoda ke zasun ba me che sa ke pelegori whole night ugo ke chats ke zangu mu virgins ke cricket zunu ke pelego ke chat po ke NSB no fervently praying si se NIV no earnestly praying mu KJVino without ceasing shidi pusa mu ke chat dia chaya fervently praying ke chaya ro athletic term po no se ya she mu pope te athlete po pope te kasidi training every muscle nde shidi po tasa ke zasu upe te kasidi tsa ke zasu ha hu no po mu jisu getsemane no ke chat se ke zatikiri pope teu kasidi ke chatsa ke soha ni chaya sela ke zasu pusa mo gwendo uko pe teu kasidi u hietsidi ke chatsa ke tazadi ke chatsa mo uko pe teu kasidi ke chudi ke penyo fuki disease di shidi ke chatsa ba ke za hongusa mo ke penyo fa uko ke charna sa ke zangulie mo hanando macha se ke pusana tha the ministry of the church is prayer so hachapu liro cha ke hu mesel liro ke chatsa ke za u messe ke za hom mo sana poti ke uko ke chatsa ba ya u che dori ke chatsa lie mo ke chatsa ke sigi ke penyo fa pom ha to tsa ke za pa bi ke di se ke za hom lie uko ta liro u we no mi po ke za u we za se di ku be ju tsile ho me je
there ugo tsile ke vi liro ugo zepia sedi ronyo le phone se SOLEVI shiri ke penyo fobu pom hatot tsile ke vi bu ugo no ugo meseusa ugo had big ugo temye tsike diligenza ugo situation ribek bekri ligenza tsik bevi ligenza there ugo meseu Krista kehu ugo meseu liro ke chat SOLEVI mati tenye de bugeza chabazoliche Fabazolici, get dubazolici, get kake dubazolici, show get cow crans of the PUSA. So la ugo messeliro, hetsadi, get chats bazoke. So she can use it, Kazasan Negazodiro. God is not limited by our prayers. Keeping your fur, wet hot solimoda, chasilimoda, siketsala, for uke chakela, smota yamok, it's a very lesson. Ugo Krista ke pele me ko hanu ke chats ke ba THEJA hanu nungo ki ugo ke chats ke tsa ugo pele di chaba mo ke da so haringuli they were not praying in faith ki di ga liro ugo hanu ke ugo ke pele se di chaba ya liro chaba liro rodave no pitovori kitchenu ta ke tsa profesi di poni seri povodi pus ke tsa aya shi di ni before tale ni pugo ke chagla sa de shi di ko ni se zeme se de ko pitol ho meche zo di no nya de nya ha si di puki puda no nya de nya super chroma pozo to isidande ko shi di ko sikitsa ugo pelle di ke penye fa ke la tu so do shi se pelle ba mo ke za ha ringuli sala no ko ke penye fa go ke chagla ke sigi ugo ugo ngose ke da tslie ke penye fa ugo chagla ke sa his answer do not depend on any merit of our prayers in our prayers ugo ke chat sa ke ugo ke vi ke kola ugo cha ke la ke sa mo de pom do ke jala ke penye fa ke cha ke la sa ya ke za ngili we mu poti ke kra we ke chat sa ke za no ke chat sa do ke shi di pos sa sula chodo siro ritualistic se di sula chamo shore shi di chari bada ya mo kim hi shi mori uke lese di chamoda di vex di ke chatsa ke za shi zo bori tsda ya mo kim hi shi mushi di tsa silimoda uke chao it falls short in form, in their form or in faith. Kitsa shise bunu ke chatsara moshi. There is shizoshiri ke penyo fe uke chaki jetsa utsa ya za ngulwe. Sla God is not limited by our prayers. Sheso and ke putsin de zuliro accepting the sovereignty of God in prayer. Ke penyo fe medoke jasus medoke mi tsiliche the Lord's prayer no shi dipuya ke thy will be done shi ke puti ke kranu ke cha kropo ke lasia mu kropo ke lalasmo da ya mu akibo to understand serious da ya kidi Jacob Dukriwa Stephen Dukriwa unyi ke lasmoga kidi ke lasmoga kidi pito ke lalasga ande weso sitol lakyo sitol moda ya mo focus how no liro text no liro kepel Krista kehuwe James la chabamo sidir pumo shikza pumo mogo pola chagza tumo deri ako mayo lesson de zo liro Peter Luke where how to get zigi James Dukriwa mo Peter tele po side by side so ha po ke so ha mayo suggest ba ke so liro ke penyo ke ja the sovereignty of God ke penyo physical rescue or no physical rescue ke penyo po meddo ke ja bola ha ke chao ke lasa robo no mi homi bo ke me je ke ze ke se homi bo homi ke char homi ke la ke so ringole musala we ke chat se ke zigi we ha le mo sho ke za chagatski nipu meddokim hi tsilije ke za sidipo peledi chasmo sho ke za wale ke kala mo ke penyo fa ke le o ke le ki rekrie o ke le ki vi mo ke le o la ki vi tosu tsasa ke za la ke penyo fa no o ke cha ke lasmo ke da la o kripe tsa ke za su tsada mo ke za wari lesson na THEJA yo bo pusen da THEJA uni jugi hyogo
Roger Hotzma, she's a healing crusade for Korea local ground Hanover. She didn't know Urami Kakari, Vori, Kinuba, she did Voke Hulia, the Kechat, she did healing crusade for us, she did Ketsami Fobo, Hokinu Vor, she did Pori, Ponyotor of Verzela, Pori Vori Kechats, the Hokinu no, she did first night Zavomota, Sir Holemoda. Punyotor versus she second night reach her holiday moda she did last night suppose kechats the hyokibu pesogi body a Jehovah no miatsike sir hosa there are at our tsike sir hosa mode she did gradi punushuri no kreba moda me she did pun kepenyofiki jadi po she did kechats as your graba kepenyof uke chake last mo kedala pometo ke jabola Pomatotsia, Ukela, Ukechakalasmo, Gedala, Ukepetza, Ketasumo, they can Kepenova, Medoke Jalas, thy will be done, Medogim utility, it's a Kechanu, so Haritz, it's a Lekasa servi, so she Sekasa, just say Euro. Acknowledge God and give the glory that is due Him. So yeah, lesson that. Herod where Pitor Kidiki no bamo keda so hanguli kiziki ogo chapahigo donu. Ofadi maki pumule moda gizas ogo donu. Kevake bobada shinde. Kevake bobada mu how okola embarrassing seconds of women maximum security prison no bande pojagori paf ba je rokumi gori chidi pofewande shift ke krigizu pofewa kimedi ngumodi hodza da gande ungo tore chidi ogola embarrassing same jamo me popugeza pomen embarrassing says event hola po kaisariano vode shi kizerpu mu kaisariano vode kizus Kusugo Kerkin, a Kerta Fenungulia. She did book Kaisari Novoda. Mo Kaisari Novoki, the key bueno two Musidan Hanu Temigro, when Poseke said avor. Bueno Temiago Zedi, Querel Sabashi, Gozedi Giba, Mo Nibamo, Sla Temiago Posevi Totsle Dodi. Vor, Musidi Voriche, Posedi Zeke Chief of Staff, Blastus, Blasta, Kizaboze, Kerüsuo appointments. Shidi Po Ogo Zeke Seda Kebanye, Herod Poto Posedi Pejak, Poto powerful, so here displays as a Ponisia, so Lapo and Poto Podoz Bevis, Teledi. Kepenyofem yezodi dodzele di royal apparel so celia si di po vopo ke di banabalie si di po die PUSA mo po die PUSA ke Josephus ke Jewish historian wa pula ke po garment ho ale po punya pete silver set se ke boshi sala ni ki vodi vakesiki je di temego mi rakazem di je Groibara, she's getting me why. How I kept paying your friend. It is the voice of God and not of men. She didn't get me more at the room, ye Fedesi, Budasi. Ugona po flatter to the lamo, me check a toll the lashi, there was sikim hidi pupakadasu, sir. Mu Saki Herod where Ugo Kerja Samon there. I kept in your fumo, dear. She gets us a pusamo. Kepenyo famo munyo ase kepenyo fade hiji kisungo de ogisi de ala mo ze nyo ko hulengenza nyo food supply ko pete ajeno ba nyo ko kitse krepete ajeno ba ala mo ze no nyo hulengenza kitse hidi keme ko sedi po chidi bageza sono kepenyo fene po delie me po ketsedi po va po no po ke fasedi so tsabu po tskriwa kitse mulie But keeping your first Jesus, deserved circumable. He was basking in their praise. Nichidi ponise di posidi. Bagets so no keeping your fur. Pobu, I think it is otsa. Poto poleke me kerkres sedi pejas sekeba. She doesn't. Zotsa gets sayobo. Yobo, what's a kriwa gets under. He was brought low by
lowly tapeworm sindi sikitsa so nguli sidi bueno sidi shegada nguli sidi kepenyo fan Herod ke porque me coque bajo pie mu porque lego pie que me tiotsa wa ke za ho nguli we mu hayan no ugom hapo lesson ne ke basu so liro utho uzaye fege za ho haliro ke penyo faze te het sabada zo ke za ho lesike utho uzaye fege za so que penyo feki za yesus credit kapie que penyo fetz mo ke za so no nyogo shobwa allah ba zo nde nyogo amoro asu tsasa alamoro nyogo kim hedi thulida shikim heza position no bada di que penyo fetheja la hu tsile ke za so acknowledge some da mo tha que penyo fenik mo tsai ke za so nguli que penyo fela ko ha ba zo we live and move and have our being because of god que penyo fela que penyo fela da mo jogo jikinyo haya zo she ke tske haya zo she hali ke z melele ke z ne de que penyo fela ma te well ha lu meleba zo sala credit kapia que penyo fat mo di utho za yo rogole li mata ke meria se ke zo sa ngri go sa se she chat diong mo patala ro Persecution cannot stop God's purpose of spreading the gospel. Kepets zeke seri ke penyofa kepets soko se o don the work is a shake is a so shiri so ha ke penyofa maro stop tsali kenze Jesus Christ tadili ke view says that to so makibori mapori ni po khale kenze ke za hangoli be Herod mu judami KEHOULUOÜ me ke pele me ko Krista KEHOU bu ke me sesa mi ke crash ya da ke ta sli me shegada su sli de ke penye fa go par bi ke me totsa ke za muli we James shegada la no Jacob shegasa ha la ke penye fa di le ke view hinder tsare kaware ke so sorry mo look where ugom hakeme jegza potalano hakeme jegza ko pete zeke seke bar don shiri ke penyo fa deal where the word of God continues to grow and multiply sidi pusa ke penyo fa deal where ke za jazo mu gramye milere sidi pu mu potalano bueno Herod bueno potalano Solmo Barnabas unye Pekriela no KEPHRÜ Sedi Church ko KRÜ Sedi vor ga Jerusalem no vor mushidi unya John Mark Zelalidi DIEKEPU ga zata ka tlatu la sekda sus poso no close ka sa nguli o mi popo ga Christian martyrdom has a powerful spiritual effect on those who live. Christamie Tala shake so hano Rikabagola Utsapek Kwasaya Gazasu Pusa where resistance Zekasemo Ukepet Uzekepet Pets Tenuke Jegata Shikuzuko Zekemes Kesemos she waked the lost Sedi Badaya. Sakimidi Ugo persecution or Ugos Donovorgus ski Ugodu Keshet Tianu Gelakasas go sorry experience. Mushi gets a tune ugo Mishara, who make a shed no Gelas gets a hoe. Mugasogo house ugo experience gets an ugo capelets gemetis sele. She became a token a robo, Hobagets of Kinu, more cametoken a roll, Launo Jeba Muri. She did go ugo no steady keeping your fella, Japuts Lavogeda, who will away. More persecution, Lanu. Ugo bunu Christavia Great Commission ho ha fulfilled segile mo ugo ex pushes atigo mohosliro ugo judami go judakime Gentiles go ki japutsa vogada susa muliwe Tertullian kitsa Christian defender boy pugeza our English no presido we multiply whenever we are mown down by you. The blood of Christian is the seat of the church. Christamie she Pekrukas nu Kepelu Tebaria Posus Pusamulia. She Paul Re Philippico po Gerdian Pugets Pokedian Buckets la Kedia gets how la Uzemi Cropo bu Nipu Numeticolie
DIEKEPU mu michemodi che penyo fedie pule desi che die porque die no baga sa use microbo empower to sidi ko bu michemodi che penyo fedie te fusedi puvo che desi it's a PUSA so la persecution and hardship cannot stop the purpose of God in spreading the gospel how are you the way potalano ugo che che me je se che za ugo har hindering usa che do che me je se che za ze che seba che sho kwa seba persecution sa ko sidi la che bo aya kim hero do shi che za uzu ku se che za ti bo voya si che temi che pele me che metti me se me du kriwa che za shi za ko rile se che uzu ku se si che ugo wol no che sho po ma tot se che bala get told the truth and what is right so ha bamo che za ngo musche injustice ko to uchuva ba shidi laki bo to lepetsa sedi upenna wada che za we feel we are losing inde shidi sigeza situation puno manu sigeza puno ugo experience ba liro potibo vorje when justice will be served justice wa che tu jahu ha lavor che so ha leva che te ze hanu che penyo fe ugo hered message che sasam hiri ugo la che penyo fe ugo che me jega baso ha che pelle me ko che me jega baso so po message sa che to tipo vorje we la unu tu fulie si di che penyo fugi dia tho thali che we ka da jin he che so ha le che baki che penyo fe no pochaki kribu no kobo kwale ke vi chabo ba ke so relate unumele ke shidi ukyamhu uchame je ke tiksu ha se ke so no shoy tap fudi poto evil who has successful seba ke so ha potti yo go successful seba levi de potti bo vorje ke so ha lady unumele ke di tap fudi ukpenyo fa la LHOUSA ke podili ke view la u workplaces kono pete u ko jesa ke ni ke bla jesa se she u ko tsele ke view no ke penyo fa di tap fudi PUSA de che si di ke penyo fa bu pom hat se ke u ko kristami ko u ko role ke za TOSO u ko ke chat se ke za so sa relate ke sa ke pati hola ke penyo fa pe we METHA beje no nebu di suffer kisakisla ugo telanu ugo jadi ta kesaur shochili nunu jadi ku hidia pengu 45 abu nchapo chezodi channels only au kelidena jadi uzozo kesazomo there metsula mikola kesalevi morilevi ugo pete ke shetali au kelidome 45 Abu
phe ke mesa ni pu Jehovah no che do he ko fu city mu he ko meseu city ndiu se he ba cha lagaslan pe jewe he ko bu ZHAPU che ga zunu lal hu ga zunu diligi vi ga za ga zunu mu ke krimori ke pele sel hu ga zunu tefu ko ligi vi mu KETHODIE no chatha ka sa go bo he cha lagaslan pe jewe che do sigilim hedi yebuno di ha ko ha rkradi thefudin la husigile sije kijunu ke ko puri ke panya fo ke ko zedi medzali ganja gaza su hari silie yego bu ha pelle di thefudi luleje ke pelle mi ke cha ki deburi pu ke ko mu pe po mesi ni shi gaza su hari ledi hebu ke chanu he kha ko sigile sije ma ke hu bonuri za ye pette se ni pu tso mo tsle mo cho gaza su har ka di hebunu he ke hunu rnyodi zaye petesen chdi luche mo kepetse gaza zeke se gaza hawa akki buri dilgi vi phatho mu me do su ha chakha chuale gan gaza su re serious la kepetse rezo shiri hebu su ha sedi henu thacha henu me kuda modi tep food ko di la huligi vi mo le thono he khako shiligi vi no he mi popo gaza cross je je ni go pi messe ga do nu ni go go set yuligi vi mu nibu jota mo mu nini siedi ni pie zaye chezo ga che po ke ba nu shile ge view u nibu Jesus Christa gi nu por bi u ke penyo fozo ke chu u ke la ke le bu nu nduri che dori mu ke chachiri zaye ke ja ke di mu ke ko chili che amen bali ro ke pesi ga cha ke nie se ke puli do ke riu li ro tefuko sizabade dari se metsuri pesila soya vorgaja Saturday nye July za mefe tenyen nye aki hanu Saturday kise bakergi UBC tefuko krotho conference ba dioba awala tefuko krotho nu kepe sibade dari ni homie si chomo baro haw halebadi UBC nu tefumi ko pe tebuvor kepe krosaje ge se chasia Reverend Vilodi Sakrie Town Baptist Church nu pastor segaba party session kenye sesodo session kenyo keriu liro baker gido kenyo liro baro gido mu podo nu hakacha tibo bado po sekaza segedo chayeni liro Jehovah nki ke dipo lienayaga kachu se chay kenyo liro KRÜ nu KRÜTA kacha isi chaye kemiye se kenye sevor tefugo chesodo basala tefugo pe teburi levadi vor ke pe kro bisiji homyo vor chole mogaza baro minu funyogo mori haki hafor ke baut progo se tefugo pesi bisje ke se niki chasia ke new mu thalauli ro sunday he ke pesi foga jam hidi july jam fet the than he abcc pastor dikon pulpit exchange program me jidi teni phe 2 baptist church pastor dikon ko khor haki hanu ZHAPU chu do go pastor ni zo kho tepa khor ke penya fa diese ga za su do ugo ke hunu pastor dikon ko khor ZHAPU ti se su do sla ha leba mu chabadi vor ke pe cross je mu han he METHA cha heliro officer shield hospital colony zanyo ko thogobu ke sesu to ho awa lebadi chaba move for ke pe kro presije pete pezi ho